Sanbonani, welcome to another episode. This show is dedicated to all types of artists to share their stories, experiences, and challenges they face in the entertainment industry. Yes, Saga continues. Stay with us. Hello, listeners. Welcome to Ziz Cozy Corner, where creativity meets the conversations. We're all about creativity. You know that, Moss. Guys, before we dive into the conversations, ngicela ukunikhumbuza ukubana ningalibali mani ukushare this episode, ni subscribe, like tell everyone oqonda into bana angayifuna ukubukela. Just share with family and friends. All right, guys, today I'm not alone. I'm with this amazing, Betunana, guys. Betunana. I go to get no mangenya. I go to get. Uvula uvula zonke ingcango zivaliwe uyathushuza nje uyangena. Kunjalo sisi. Ubhuti mavula kuvaliwe ngubani, usukaphi, wenzani? Kasixelele ngawo imvelaphi yakho nje. Nalapho umculo usuka khona ingcambu yomculo. Okay. All right. Umavula kuvaliwe lo Phuphayo kwabhaca esihlahleni esikhulu esihlala amavutho nonyokothi ingadidle ngoku ngakhela ingcozana. Nazo. Uya emakhaya lapho ngibuya khona. Ngizalwa kwisibongo sakwaMjoli. Umjoli uqublasho nonina amasina onwala abanye besina ngobulongo. Nazo. Hlatho beka umbongo wabonga nazinyo mzathi juli. Amawusha nyama nenkomo zalo basala isikhomba ngodaba lokho. Umtshana kwaZulu kwaKhalimeshe uNofisa uMageba. Ngizalwa amakhosi ke mina ngizalwa ebukhosini kwaMjoli, ngumtshana sebukhosini kwaZulu. Ngiqhubeke eligama likaMavula kuvaliwe igama engisuka nalo ngiliphiwe ngina 5 years engalipha ubaba onizalayo ngokuba engibona ukuthi izinto eziningi ngizazivula. But ngizawudlula ke lapho ngize apha kuMasikhandi ukuthi ngifike kanjani ngihluphekile ke emhlabeni ngifika apha eGoli ngasebenza ecompany ngisebenza 10 years kulo company leyo ngiyumculo ngoqale 2023 uqale ngisasebenza umsebenzi lo company leyo ivalwe last year April. Uqale ngisasebenza ngafikelwa amaphupho uba mangishaya isiginci ngazi ngashaya bengumuntu ohamba ama culture ngumuntu ohamba isintu cause ngowasebukhosini ngihamba into ze culture ngigqoka izinto ngithi namanifika kuma event oMasikhandi ukuthiwa ungena nini stage ngichaze ngichama ngumlandeli ngizobuka nje angazi lutho babe bebona uMasikhandi thili kwaze kwafika iphupho ngikuphupha ngishaya isiginci engabe ngingakwazi ukushaya isiginci ongakaze wasicabanga ngingakaze just uMasikhandi beniphila manilalela uMasikhandi bokufana noba ngiyakhuleka ngiyathandaza beniphila nje lapho uMasikhandi uyaniphilisa from the kudala kanti ishuthi babonile omkhulu ukuthi ngibizelwa apha kuMasikhandi bathi manicule bangaphupha isiginci ngaphupha nombuzeni ukhabazela ngingekaculi 2018 umculo ngiqale 2023 ngamphupha 2018 uthi manihlangane naye izinto zami zizawulunga ngaqhubeka ngalandelela amaphupha ke into eziningi ngizibona ngamaphupha into zami zenzeka ngamaphupha zonke nje eziningi zenzeka ngamaphupha ngabona meliphupha ngeke ngikwazi ukulignora ngcono leliphupha ngilenze ngakhuluma bafowethu ngicela ninisize siyene studio ngiqale ngobhaca esihlahleni ka2023 ngangahlangani nombuzini nje makuthiwa manihlangane naye ngaqala nomfowethu wangakithi sakhipha ialbum edibhaca esihlahleni hlangana bhaca hayi yasebenza namanje isasebenza yatholakala ngandlela yonke. Ngazobona ukuthi manifezekise elaphupho engaphupha umbuzeni ngaxhumana nombuzeni sahlangana nombuzeni last year sayikhipha ingoma sayo e-studio sayibhala uba ize yaphuma this year February
yaphuma i-album yethu ethi Mavula Kuvaliwe isihloko sakhona Fihlakalo Yezulu. Kubuya yami umnyama emsamo uthuleleni kubuya umnyama emsamo uthuleleni ngithi nomngabafisa bonke kunendaba yimi nosibhabha komhlelibeko kudumisa somanje ngithi namhlanje sihlangene noMavula Kuvaliwe sishaya yona ingoma ngithe bophela lapho nyamazana esha Fihlakalo Yezulu sithunywe esikhulu esibizana Ngabe ke emculweni sebevele benilangazelela kabantu bedidekile ukuthi lo mfana ovele wafika emcofu washintsha nje wavele wayindlavini nje walibhinqa wafika sekedlokova emculweni ena bathi ngiyinduna cause azange nibele ikhida ngoma la muntu azange ngithini ngivele ngafika nje ngazimela emculweni akhipha ama-album wami ngincediswa ngabantu aba ne-information kwedlula mina emculweni ngoba ke ulwazi uyalidinga uma umuntu kumele ulithole emntwini ulwazi ngisho ukuthi ke ngisekulo nhlupheko yayo ke ingoma kaMasikhandi angazi ngenqena ukukhuluma ngize ngikhulume kakhulu sisi ngicela ukubuyisela kuwe intamo. Alright bhuti ngiyabonga kakhulu. Uthi izinto uzibona emaphupheni injalo yeah izinto eziningi uzibona emaphupheni so mawubhala ingoma uqale uyiboniswe naye ephupheni kuyenzeka ezinye ngizibonise ezinye nje ngithi ngizihambela ivesene ifike like nokuhlupheka ke emhlabeni kuyasiza ukuhlupheka yeah uyabona nje izolo bengihamba pedrobheni umbuzene benitshela ukuthi masenze ingoma ehlangane namakhosi yonke lonto amahubo kodwa ive yafika izolo yafika kwenye game eniphume emanzini nibuya kokhuleka ngomuntu ophila isintu yafika ngonyona wamanzi linye igama lami lethongo nyona yamanzi ngacabanga ngithi mani yazi ngiyilelwandle ngiyambila indawo zonke angeke ngifike into ethi man khiphe ingoma ethi inyoni yezwe inyoni yamanzi iphumile elwandle inyusa imifula ngemifula yabo lo ngoma leyo ingoma eseza isayihlanganisa ngihlanganisa ezinye izinto ngiyafikela mina ngihleli ngiyakwazi ukucemela kufika into ethi ngumuntu nje kahle ophiwe kahle lento le iyazenzekela ihamba egazini ke singayisho kanjalo ngingasho kanjalo mina sisinjalo abantu abaningi bayayibona ke lonto ngoba ingoma akho umuntu ongathi uyanisiza umsiza umuntu ngoba ngimchazela ukuthi ngicela sicule kanje nakanje anisize ke lapho nalapho kodwa nje kuba kuthiwa ingoma nizayibhalelwa umuntu cha ingoma futhi ngiyibhala phansi ngoba sengiyicabangile ukuthi emhlabeni kunje ngitshenwa ngabadala kahle bafuna abantu abadala ngidlulisa imessage ngengoma yabo ngayibeka kanjalo siswa. Okay kukhona ingoma endivileyo ethi ngikhohliwe ke manje isihloko sengoma but then like ikhuluma ngokuhlupheka ngokungabi nabazali ngokuhlupheka usho AP sisikonje no man le AP le tikhuphuka dlozi lami ngoba like le nethi baphi ababulala ubaba nayo yes bapha ababulala ubaba ukuhlupheka phela uyabona ke siswami ubaba ukuthi ubaba esaphila nje manje ngisho manivula indlela ngisebenzisa igama ngithi igama ubaba wangipha ngoba ebona ukuthi nguMavula Kuvaliwe ngicabanga yena mangisho ubaba akasekho ke emhlabeni lo ngoma leyo ngiyibhalisa ukuhlupheka ukuthi ngiyabona uba omncane bakhona balahlela izandla bakhona ifamily umama uyakhona uyaphila naye umama uke wanijikela but zonke izinto sazilungisa bokuyi luhambo lami ukuthi mabenje ngalamkela ukuze ngibhale la ngoma ngibhale ngoba ngiyabona bangehla ngenyuka akekho umuntu onisizayo akekho umuntu okhalela kuye kodwa mina ngiyakhona ukusiza abantu ngiyabasiza abantu kakhulu bonke nabefamily bakwazi basebenzisa izinto zami kodwa mase kumele kusizwe mina anisiza abantu awunayo leyo nhlanhla leyo hayi lutho futhi ke sengamkela ukuthi kumele mina nisize ngingasizwa mina hayi into sengayamkela leyo yikho ke ngibhalela ngoma ethi bapha babulala ubaba ngehla ngenyuka nje ihlupheka nje
yilokho lokuba angisena baba umuntu ebenganimela abantu abakhona badinga usizo lami kuphela abakhona kahle wena uyanika akukho nto oyitholayo beka oh man sengathi ngalungiseka ke leyo ibhlungu kabi because like ma kukhona apho ofuna usizo nawe umuntu awukho perfect ma kukhona lapho ekufuneka ukhalele emntwini umuntu ozokutshela ukuthi no man kuzolunga nawe uyamdinga umuntu ozokutshela ukuthi kuzolunga ingathi kungalunga ke ingathi abaphansi abadala bangazama ukuthi lezo zinto lezo zilunge ube namuntu nawe ozokhalela kuye but at least futhi uyakhona ukhalela engomeni angithi vele ngenza njalo ngikhalela engomeni nomuntu noba sokuthiwa ukuthi mangifaka nobunengifaka istatus uzayizwa istatus sami basithini senikhala kanjalo yikho ngilethwe kulomculo ukuthi manizokhala ngawo umculo babone lapho ukuthi ngiyakudinga ukusizwa noba bonisiza abangisizayo ukhona kuba omncane oyiwani emakhaya nokwena uyakwazi ukuyevuka nami hayi abanye ke hayi uyayedwa nje futhi hayi abafowethu wani bonke naye umfowethu uyiwani uvangoma nje ngiyambiza kwi-album yami nawe yesibini futhi ngiyambiza ngithi asikhambe mfowethu okaba umdala ehlanu khona le kwa ubani yena uvangoma igama lakhe lesidlavini lesifana usakhumzela kubo uyeke naye ke mina nginomfowethu oyiwani noba omncane oyiwani abathu kodwa abafowethu bangapha kwengqondo bonke bahambela le bonke abadinga nginokubasiza kodwa lutho kunzima nje kakhulu futhi ke ngibonile emhlabeni ukuthi kunzima kanjani kodwa nginethemba ukuthi nje makhona la ngomethu kunzima kuyenyukela kodwa ngelinye ilanga sawuthola umethisi nginethemba ukuthi basezabu futhi ke ngiumuntu onoxolo umuntu noba nganimosha kanjani ngiyakwazi ukuxolela ngiphinde ngiqhubeke ngimsize njalo into enhle ke le into enhle ke le ungasolo ubamba amaqhubu ungabamba amaqhubu hayi lutho angikho lapho alright papa uthi uqale ukucula ngo2023 yebo sisi since uqalile uloko ukhipha ingoma yini obhekana nazo bobuphi ubunzima obhekana nabo khona la emculweni khona kule industry yamaskandi kunzima kakhulu bafikile abanye bathi hayi uyadlala wena uthenga imoto 2023 uyacula uzibizela ukufa ngathi hayi lokho sakubona makwenzeka hayi ke la kumaskandi kunzima kakhulu apha kumaskandi umuntu sokungcono nje uba uyazimela uyaziphushela kunzima kakhulu sisiwami yabona kumaskandi njema bekhona abanye angithi ngiyafika emculweni anizange ngaligida ngoma lamuntu ngivela mina ngaqhamuka sengizimela abantu bathusa kwayiloko kuba loza vela aqhamukena seyihlele umaskandi o-registered uyabona umculo wangapha kwabhaca most awukho online abantu bazidayisela ama-city sebengena manje kulonyaka ke nakulonyaka esisuka ukuthi sekuyimaster ukuthi umculo mawubekhona lapha kuma online kodwa nje mina 2023 ngithe ngena mina ngavele ngahluka komaskandi bakwabhaca baqale lapho wenza kwangcono usafika ngavele bebehlezi nje besho bethi umfana obuyapi kanti lo fikayo ovela afike seyifika mina ngive ngafika nje ngakho istage esiphezulu ngathi nokubala ivukana zange nibele ivukana because ngive ngafika ngawo umculo odumile nje ngibanda manje sengihamba nabaculi abadumile namanje bayangizonda kumanje abaculi bangakithi bazibuza abanye ke banibamba isandla ukuthi mfoko usebenzile ungasayeka aqhubeka uye phambili asifani siyabamba njalo sisi uthi awuzange ube livukani hayi yini ivukani like ngathi ivukani ke omunye umuntu oseke emgangweni ophezulu angatsho athi ngilivukani yabo but kodwa ivukani ngathi uyabona uma ulivukani like ngenza umzekelo ube ligida ngoma ufakwe igida ngoma ulo muntu osebenza ogidayo like for instance ucule mina ngibe ngigida
Okay. bekuwumphathi we-album mina ngiyacula ngilikita ngoma mhlawumbe unifake ungiphi ingoma eyi-1 ungenzele ingoma eyi-1 yabo ngibele ivukani lakho nibe phasi kwakho nje uyabo kahle kahle ivukani ngulo osenzayo owezansi njalo nje ukhuphuka uyakhuphuka uze ube yi-artist ke elento manje mina nive ngafika ngayi-artist nje awuzange usebenzele muntu enjalo ngisho kanjalo yabo injalo sise ngiyayibeka kanjalo i-competition ingakanani like lanto leyo ukuthi maybe uzokwenza ingoma ethi umzekelo ethi ababulala ubaba wami then mina ngiyenze ingoma ecishe ifane nale yakho or ngive sene ngijike izinto ezikanjalo injani lapha kuMaskandi iyenzeka kakhulu ngizakwenzela umzekelo ngengoma engathi track 4 lapha kuBhaca esihlahleni ethi sibiziwe. Oh yes. Ngomuntu njengoba ngisho ngithi ngimuntu olibhaca ohlanganisa uBhaca. Khona ingoma engayibhala ngathi sibiziwe kwinkosini namabhaca. Khona uDabo loDlumuzi kumele sihlanganene sikhulisa uBhaca. Na uBhaca isizwe sicekeleke phasi kakhulu kanti isizwe esikhulu leso isizwe sikaMatsikana esiphuma le kuShaka from le emuva. Esikhulu just sicekeleka phasi. Manje ngike ngahlanganisa isizwe sakwaBhaca ke ngathi even la album nje mithi ihlangana Bhaca isihloko sakhona ngihlangana manje ithi sibiziwe ukhona umfowethu oyenzile ingoma emveni kokubenzile naye wathi sibiziwe wafaka isihloko esithi sibiziwe waqedwa yacula nje into ecishe ifana bese ikhuluma nje nini last month benisemakhaya ngithi mfowethu wakwenza njani uvele kahle bekutheni ngithanda nokuthi uye kuye straight wambuza angithi ngiyamazi sibindi May 1 song ngathi kwenze njani isihloko sengoma uthi sibiziwe sami uphinde futhi nengoma ithi sibiziwe kwaBhaca isho nje lento ibisho yime yebo ukhona no True Love futhi naye umunye umfowethu naye ikhona ingoma ikhiphe this year naye uthi sibiziwe ukhona kuyakwazi ukuthi intaka yakhala ngobunye ngoboya benye intaka kuyenzeka lokho sisi lakho but makwenzeka ke njengoba uqeda kusho ukuthi kuyenzakala lokho but then wena uyile kumfowenu wafika wathi hayi mfokabawo like why uzokwenza kanje like ayibikho into ukuthi like nize nexabane nize niyenzela nabonca you understand ayize ifike lapho cha ifike lapho ngoba naye mfowethu sasihleli sokuphasa so konke sikwi-event washo wathi mfowethu hayi nami ngangithi sibiziwe kwaBhaca amagama ayafana bathiyelana abantu yabo nami mangithi sibiziwe ayichinje ke lapho kushuna ayichinje lapha kwibhitha ayichinje lapho kuba ingasose ibe yiyo straight but ke the fact remains ukuthi sibiziwe njalo welele right ngiyakubona ugqokile lana and na last time bengikubone ugqokile izinto ezibhaliweyo mavula kuvaliwe ugqokisa ubani ngiyazigqokisa sisiwami hayibo ngiyazimela ngithi lento ngiyenza ngiyiwanje mangitsho mina akho umuntu ongincedisayo mina kulento engiyenzayo namangi estudio nabantu anisebenza nabo enibabhadalayo nje mangikutshena ngithi kwathiwa kumele kube khona abantu abanilekelelayo like abanye abantu basekhaya kodwa bekho ngincama nilale ningadlile nithatha imali yokugcina ngenze lento ezibhahla ngiyazithungela ngemali yami thatha le mali enayo ngihambe ngozithungela zibhalwe izithweni zonke amagidangoma wami wonke nawo ngiyawathungela impahla ngemali akho lutho akho kwa support engiyithola mntwini ngincama mina ukulala ngidle lonto engilale ngidlile noba yini kuphela ngidle as long uzothola lento engiyifunayo emhlabeni ngeke unaka ukudla kuzakwenzelana ngizama mina ukuthi manifezekise leliphupho abantu abadala abanifake kulo ukuthi manibe yi-artist ngalendlela ngizama kanjalo futhi ngeke ngiyeke ngozama ngize ngifike la kumele ngifike khona right and then kunama artist othe ucule nawo kukhona ama artist amakhulu oyenze nawo ingoma siswami hayi artist enkulu ngathi umbuzeni Mkhize amanye ama artist makhulu but not too much ngalondlela ama artist nje afanayo nami njengoba nami kwelizinga elinkulu i-artist enkulu ngathi umbuzeni nje kuphela nabo abanye abafethu ke bayasho bathi mangimbekezele ngithi nca ngingasasuka eduze kwakhe because bayafisa nabo ukusondela eduze kwakhe akukhulula
nami futhi ukasho bayelombuzeni akukho lula ukuba ubeke eduze kwami naye ke waconfirm ngoba nabo bamtshena bakuba ukuthi nami ngithunywe abantu abadala waconfirma nako lo uyakwazi naye umbuzeni ngulo othi umphuphile ne ukuthi njani naye uconfirmile masike studio nje last year washo wathi hayi abakubo nabo baconfirmile ukuthi manisebenzisane njalo manje nginqonelela impumelelo ngenqono kunjani ukusebenza naye kuyasebenzeka hey kodwa ke kuyaliwa emculweni yaliwa vele yabona namanje siliswa ingoma ekhosini azidlali ingoma zami ekhosini nakumhlobo enozisile online uba zingadlali angazi bayini angazi ke siswami noba so ngokhona kodwa nje ngendlela engicabanga ngayo ubabe nivele ngaphasi kwakhe ngavenga ngena phasi kwakhe ngabe sizidlalile ingoma zami just ngisebenzisene naye ngaqede mayizifake ekhosini kumhlobo wenene kwafuna umsekubaba ngizawungena phasi kwecompany yakhe ngabe mina ngifike emculeni ngifune ukuzimela uyayibona into bengingayichaza yes yabo kwasho wathi kufuneka iCK la icompany lapha ekhosini ngathi khabazela yonke into ishuthi imali yongena kuwe wathi hayi iyongena kuye ngalondlela uba kumele nibe phasi kwakhe ngabuza ba lonto ngeke isixabanise na singalilungisanga sahlala phasi naye washona evela ngathi into enjani manivele ngenze yami icompany tontoni yonke uvesene uthi mawuzisa lapha ekhosini ziye zingawe ngenza kanjalo ke namanje lonto leyo ingoma zami zingadlala ekhosini nakumhlobo yilokho bokumele ngike ngafudedela mhlawumbe okanye ngisayineke nobilo 2 years kodwa ke ngizawulwa noNkulunkulu uzolwa nawe uyalwa uyaphusha ukuthi mazidlale kodwa nje uba bengive ngaphasi kwakhe ngabe sezidlalile sifasile unyaka uyaphela manje ingoma zami zi-online lapha ekhosini uzithumele nini wena lezo ngoma lezo zithunyelwe uyena umbuzini but uzithumele under wena under mina zithunyelwe nini ke isheni ngathi May April since nje zikhona kwenye igame kwafonela umdonso ngikhona la iGoli wamfonela wathi hayi phela dlala umavula kuvaliwe phela umngane nami lo kanje nakanje washo ngikhona ngilalele wathi hayi izawudlala ku weekend ezayo na umhlobo wonene wafonela uGudla ngiyakukhumbuza Gudla udlala ingoma ezika amavula kuvaliwe athi izawudlala until manje zisadlala namanje ngivula ama radio ngilalela ingoma lutho njengoba usisho usithi at least uzahamba yimi lento bosithi ulalela ukhozi ngilalele ukuthi ngizwe ingoma yami lutho azidlala ingoma uba kufasephi angazi nami ngididekile ubunzima futhi enibhekene nabo yiyo into engenibonayo ukuthi iyona enibona ingasixabanisa nombuzini kodwa uyilungisile uthe masiye studio sokhipha single track uzoyifaka yena izawusho igubhulule nalezi usho kanjalo isolution uthe masenze single track awugubhulula ezangoma asazi sizawuzama lo plan B siyazi man let's hope izizagubhululeka do you think ama radio station babheka ukuthi lo muntu waziwa kangakanani ababheki ukuthi umuntu ugood kangakanani babheka ukuthi siyamazi na njalo kusebenza kanjalo eSouth Africa umthetho mawungazi umuntu wayo unzima kakhulu kusebenza futhi ngene ngaye kumbuzeni bongamelanga kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo ile ningazi ukuthi yini ebambile ayinama ngazi naye uthakazi futhi ukuthi inkinga ubunzima kwesithwele ke lokho kanti emculweni bunzima that's like iyaxaka because especially if uyafona bathi no sizoyidlala next week the next week and wena lapho busy uyabalandela ulalela into ukhoze and everything but next and awukhona wena ukubafonela kubuza ukuthi hayi mina yena bayazana bona mina kumele nibafonele babe submitwe yimina manje uyena ozisubmitile yabo ena yena uyazana nakuna nenamba zabo ecaleni without ezakele yabo angazi noba uyo ungaphushi ngamandla noba angazi nje kodwa ke sawubona kule plan ba izawuthini kona ngibhlungu nje kakhulu kodwa ke angeke niphela amandla ngizawuqhubeka ngizama ngizawusho kanjalo sisiwami
So like wena uyazisebenzela uyi-1 and if kungafika i-record company ithi ifuna ukukusayina ungavuma? Ngingavuma sisi because nayo Mbuzini ngingamtshela last month ngongisekhaya. Ngathi Mbuzini mangabe ingoma zami zingadlali lapha ngendaba ukuthi ngafuna ukuzimela. Ngcono ke nibe phasi kwakho. Yabo. But kunzima ukuba phasi kwa Maskandi because Maskandi nawe uyaphusha. Naye yes niyenza into eyi-1. Kunzima ukuthi akuphushe. Ungangcono mawungawumuntu ongasi Maskandi ozokwazi ukuthi mangiphasi kwakhe uzophusha like akho nto nikhompyutha ngayo. Yeah izoba nzima lapho. Kunomuntu ongathi nisilwa niphushela ukuthi nibe nale phone akuphushe phambili ukuthi hamba uyithatha kuqala. Angeke yenzakale lonto le. Kumele ukuthi kuqale kufike yena achoose ayifunayo then akubize. Injalo. Hayi mawungakhona umuntu hayi ningavumelana naye masawubambisana akwazi basiqhubeke siye phambili. Ngoba ngiyalidinga usizo emhlabeni udinga usizo. Ngoba namanje kufasekile ukuthi ngizenzela ngiyi-1 ngizimele. Ngizimele nje ngishivi nakhona unkosikazi okweduze kwami enibambisana naye. Akho umngane nami ngimenje nje ngizenzela nje yonke lento ngiyi-1 ngiyenza nje nabantu abadala noNkulunkulu nje kuphela. Songo lokho. Phela. Kwabuhlungu kakhulu, kwabuhlungu. If kungathiwa ke na papa khona lapha ku music industry ke ngingathi kuMaskandi kuphela kuthiwe shintsha ezinye izinto like kunezinto mose oyubona ukuthi hayi lena angiyithandisisi nalena ngiyithandisisi yini ongayishintsha? Sisi ngingakushintsha okuningi. Uyabona ama-album amahlukene kunesibhaca kunesizulu isiZulu sakhona simixile because kudlalelwa abantu la. Kumele wenza into eshiwa abantu abalandeli kumele ubalalela. Ukushintsha kungadepend umuntu ukuthi makushintshwe yini. But lokho mangikubona kunesense ngingakushintsha ayikho into engingayala. Mina ngiyathanda ukusizwa umuntu yabo because kumele wenze futhi ke mangabe uMaskandi uyi-artist nje uculela abantu uculeli wena. Kumele ubalalela abalandeli bakho yabo. Wenze lento lebayifunayo because ke yibo abazolalela ngithi injalo impela njalo sisona. Right. If kungathiwa zichuzele imvume e1 kaMaskandi kuthiwe no choose just one ongathanda ukucula naye ingaba ubani? Ngingathi sisi ngoba phela abantu abadala sebanikeza umbuzini. Okay. Manje ingangcono ukuthi angichoose emntwini wesifazane. Okay. Hayi ngiyafisa ke futhi ukubambisana nomuntu wesifazane ukubona umuntu wesifazane amayingena engomeni. Engomeni kaMaskandi bungena kakuhle kanjani. Yabona uyena umuntu engimdingayo uyabona manje ngathola nje umuntu nje uMaskandi kuthiwa manichoose hayi ngingachoose umuntu wesifazane. Bakhona abaningi bayacula baningi nabancane nabadala bakhona naba nabo ubonakele bebekade beshone phansi bavuke phansi manje ubonakele baningi angachoose umuntu wesifazane. Lapho singenza into egodi kakhulu. So like umculo wakho unama albums amaningi in fact. Ngathi ayi-2 buningi bawo. Yes siningi leso. Unama album lama album lana like ingoma nengoma like yini ekuphushayo ukuthi ubhale leyo ngoma leyo? Like in fact ingoma lezi ezikwe album yakho. Siswami uyabona ngizake ngisho izihloko nje kulama album. But bese ngeke ngayichaza ukuthi uyabona lapha kubhaca esihlahleni hlangana bhaca isihloko sakhona. Lapha bengicela ubhaca uhlangane. Bengibhlungu ngokuthi ubhaca isizwe esicekeleke phansi. Ngabona ukuthi ngcono ngithini, ngcono ngicule ukuthi bayezwa abantu bonke ukuthi asihlanganeni mabhaca sawunqoba simunye. Yabo sifana nezinye izizwe ezizimele yabo like isizwe samaZulu, isizwe samaXhosa, isizwe samaPedi yabo. Nathi sisizwe sifanana lezo zizwe. Yikho ngeke ngathi masihlanganeni mabhaca isihloko sakhona. Yabo. Ngesizathu sokuthini ukuthi ngifuna kube njalo ukuthi masihlanganeni namanje lo sikhule sifana nezinye izizwe isizwe esikhulu uMatsikana bayamazi uMatsikana uphuma kusizwe samaZelimi from KZN. Bengifisa kanjalo
kukhona ziningi ingoma lapha kukhona nenye ethi utteacher Maqhawe singodokotela uyabona into ngiyasho ngisho ngithi umaleme kulandaba kuyo utteacher angeke kube into emhlabeni ngaphandle kwa-teacher from uqala ezantsi akusephezulu yabo ngathi nje vele nje ama message emculweni nje wese apha kulo mculo kaMaskandi kufuneka kube ne message like uyabona izinto zami njengoba ngisho ngithi kunze kunje ngingene kwisihloko sale album yesibini engifeatureisha umbuzeni kuyo le ngoma lena ithi khuphuka dlozi lami kumnyama emsamo thulelini lapha ngikhuluma ngento eyenzeka kimi eyangidla ngaphakathi ngayibhala ngithi ngiye studio bese ukade ngibhalile ukuthi ngicela likhuphuke idlozi because ngiyabona kumnyama akekho umuntu onisizayo kunzima nje kuyenyukela kunzima ngisho even esizweni ngala eSouth Africa kunzima uyabona kunjani kumele nesizwe ngoba ngize ngisho ngithi imfihlakalo yezulu sithunywe esikhulu nithulelini yabo ngiyasho ukuthi kumele baphendule umfihlakalo yezulu umdali uThixo uzawusho kanjalo izithunywa esikhulu izithunywa hayi ngisho kuyazazi sisithunywa ngiyacela idlozi lokukhanya idlozi abantu abadala ukuthi mabakhulume bathuleleni kumnyama kunje lo ngoma leyo ngithi mangiyilalele wesikona ngobe siqeda kuyenza nombuzini bengithi mangiyilalele ngikhala inyembezi because bengithi mangicabanga usizi lami ngicabanga ukuthi umbuzeni umuntu engangisho emsebenzini ngabo 2020 ngibatshena abafowethu ngithi uyazi umbuzeni ngamphupha niseza mfeatureisha kanje nakanje ngithi mangiyilalela yenzeka ngithi iyenzeka lento nibebhlungu sisi because into ebengicabanga kwiminyaka edlulile ngithi into and ungabelieve like ungenalo ithemba kahle ba izawugcina yenzeka lento yabo iyakwazi mina siyakwazi umuntu uba ngiphuphe kulonyaka iyonzeka after 3 years yabo iyakwazi nje ifase kodwa igcina yenzeka yabo ngasho njalo ngithi ingoma eziningi nje zikhuluma lokho ingoma zakho ziyakhala man like yileyo nale ucula ngabantu ababulala ubaba like uyabona ingoma zakho vele zinobuhlungu yile buhlungu engiphilayo isikakhulu yilo buhlungu engiphilayo akuphilwa yimngedwa ubuhlungu baningi abantu abaphila lenhlungu engiphilayo abanye abakhona ukuthi abanye bacule abanye nabo mabezilalela ezingoma bayaphila yabo akusiyimina ngedwa emhlabeni sibaningi sithwele kanzima ngizawusho kanjalo sisi. Alright baba kunendaba yo music manje ukuthi utholakala online kwaphela ama-CD indaba yokuphela kwama-CD nama-cassette and everything zonke leza zinto leza zadala zu-affecta kanjani umusic wenu or ukuthi nina nithole imali ngomculo wenu? Sisi wami lonto leyo iyona nto ekhawathe kakhulu uMaskandi leyo kakhulu futhi ngoba ama-cassette kwakungcono kakhulu ema-cassettini i-CD nazo zafika zangcono nazo wes manje uyabona manje into eseyingcono i-USB abantu abasebekhalela kuyo kwi-USB ufuneka nje Maskandi ube nawo USB but kunzima ukuthi une-USB yami ngikuthengisela yona uphinde uyothenga enye artist i-USB ube nama-USB acishaye ko-5 6 iyasikhawata ke thina sisebasha kulomculo lonto leyo ifuna laba sebenama-album ayako 5 10 uyakwazi ukuthi akuthengisele lento i-USB afake ama-album akhe wonke akucharge mhlawumbe 500 yabo manje mina ngizawufaka ama-album ayi-2 kuzophoqa ukuthi ngikucharge 200 USB ngiyithenge nge-100 rand yayibo iyasicenezela nje kakhulu but abantu kulento ye-online abantu abadala abekho online abanama-data bayazi bake bakhetha i-USB ngize ngithi ma iza ne-USB yakho yokufakela ingoma ngizakudayisela as a CD i-album CD ma-100 rand ngifakele kule USB yakho enengoma zakho uninikeze 100 rand ngikufakele i-album yakho kuze kube ngcono kanjalo khona nje nakusasa bekumele ngihlangana naye ebenqena lonto ukuba nama-USB amaningi wayacela ukuthi kumele ngimfakele kwi-USB yakhe yabo yona i-online isikhawathe kakhulu kodwa-ke
asazi siyathemba ukuba basezayenza iplan abantu be-technology njengoba bethatha umculo bawufaka ngalendlela bawufake ngayo. Siyakhula lapha, sikhula kancane ke lapha mangabe ungaziwa ungazithengisanga kahle ukhula kudala. Ukhula kudala kumele utrende and kunzima naloko ukutrenda kunzima kakhulu yikho nje ngicela ukuthi ebantwini abathanda uMaskandi konke nje artist yonke into nakweli side lami ungathi bangazama ukubekezela ke laba basaziyo bazama ukuphusha bawuphusha lapha online basikhulise because siyakhula lapha just sikhula kancane hayi yona itechnology izenzile izinto because papa like ungathola ukuthi ula eGoli manje but ekhaya emuva kunabogogo kunabomkhulu kunabomakhelwane abathandayo ukulalela umusic wakho uzothola ukuthi maybe umakhelwane unazo ingoma zakho ku-USB azithathe azinike omunye zigcwale emakhaya but then akuna next ozoyithola angeke uthole next kumele ukuthi baye lapha yana kwinto and remember again ukuthi abantu basemakhaya abana data akunayo ne-network kahle emakhaya abana ma-smartphones uzothola ukuthi yilaba abala nakhona futhi not everyone again olana ukuthi unayo idatha so like iyabulala ngalendlela lo oyisho ngayo ke iyabulala kakhulu sisi kakhulu uyabona lapha kulento ya online into omele ungayinaki emculweni just asikazizwa kakhulu uyabona into ebaboostayo oMaskandi sebaziyo ama-event uyabona mawuzawuya ku-event uyabhadalwa 20,000 50,000 lapha online nje unganaki ubona uzokubona uyakwarisa yonke sample zozinto ungazinaki ubhoostwe lento nayo ke leyo kunzima mawungekaziwa yikho nje ngithi kusafuneka umuntu atrend kakhulu aziwe ukuthi maqashwa endaweni ethile kuthiwa kune-event ukwazi uyofikelela. Last month ngiye emakhaya ngesizathu sokuthi ngifuna ukungena ku-event ezaba ngoDisemba kwathiwa umuntu ongazanga ukuzocula for free anandise manje angeke athole ngiyehliswa yilokho ukuthi kumele ngiyosayina ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhona ngikwazi ukuqashwa. oMaskandi manje sesiboostwa yiloko ama-event like ke nama kunomcimbi ubizwe ifamily uzonandisa emcimbini ubhadale 10,000 lo mali uMaskandi nje manje so uboostwa ama-event ngasho njalo nje leya online incane kakhulu ngaphandle kubuza vele ube yibomb kuvela ukushaya amamiliyoni ke lapha yes. And i-chances zokuthi uvesena ushaya amabomb zincane kakhulu sisiwami sincane kakhulu. So wena since uthe usebenza uyi-1 akukho nomuntu onokutshela ukuthi okay endaweni eso like for instance endaweni eso bafuna umuntu ozohamba ayo bathi ukuthini ayo performa kuleyo ndawo leyo. Uyabona indawo ngiziperformile njengoba ngikutshena sisaperforma mahala kulezi zokuthi kubhadalwe angikafikeleli lapho angikafikeleli impela ngikafikeleli khona njengegeje July ebekubhadalwa kuyo yangegeja kodwa kasazi ngoDisemba angikafikeleli lapho kuzikhona ngenibizo ngiyoperforma but uperforma ukutrendisana ukuzikhulisa nje yes hayi lezo ziningi ke ama performance engikade ngiwenza for ukuzikhulisa. Maskisi siyathemba ukuthi ekwambeni kwesikhathi sizawufika apha eqashweni nathi sisebancane siyafika mhlawumbe sizawugcina sifika sure size senzelane thina ama event thina so Maskandi. Okay Wamina ngeke ngenze launch yami nami last year namanje bengifisa ukwenza launch yami ngoDisemba ngibizo Maskandi bazongisupporta abazi perform sizama ukuba siboostane ukuthola ukuthi bungena ngemali mhlawumbe kuseholweni abantwana bangena nge20 abantu abadala 50 oMaskandi babuye lapha bazi mhlawumbe bakhipha ijoining fee mhlawumbe 200 yabo
Okay. Baboosta mina ke lapho ngithola amasenti ngalondlela. Ngapha ngiqashe nesound kanjani yonke lonto yabo. Nalo ama 200 lawo ke ayaphinda aya ku sound futhi. Uyayibona lonto leyo, uthole lonto encane nje yabo. Sizama ukuboostana sisodwa. Yeah, but into right ke leyo. Hayi futhi ke siyibambile nangona bekhalaza abanye bethi masiyeke lento sibheke ama event ya mhlawumbe okanye makuzodlalwa kuyimo obiziwe obizwa oMaskandi mabafike mhlawumbe ne2000 kuzokhushulwa mina ngideni nomnye siyokhuphula omunye ukhona bekwasiphi advance njalo yabo uba imali mayingabi incane nikezwe la muntu ohanjela lo hanjelo mayingabi incane ithanda ukuthi siyazama kunzima siyazama sisi kunzima. Awucabanga ukuthi ugovernment bekumele ukuthi uyangenelela kwizinto ezifana nomculo? Uyangenelela sisomasipala bakhona. Just komasipala bakhona uyabazi nabo babenzayo. Uyangenelela. Sike salwa thina lapha kwaBhaca eMzimkhulu nake Kokstad naseMonfrere sike salwa umasipala kuphume imali. Ikhona isound esinayo kumzimvubu lapha ya esayithengelwa umasipala cishe futhi iyile phako 200,000 sayithengelwa umasipala sibaningi ukwabiza oMaskandi abiza ababadumile like abiza amakhehla ama legend khona ama legend uMaskandi abize like Khonkunze Mtaka owashela imhlophe thola uzabanika ama 100,000 ababantu biza ukhuzana 100,000 nina aba local thola ukuthi nini kwama 10,000 hayi ngamanyala 10,000 besiyilwela nayo leyo ukuthi imali iyaphuma ku government iyephi kumasipala kudepende ke laba bakumasipala bayidivide kanjani kanti ngokwesithetho bokumele nje oMaskandi bathola into elinganayo because nani angithi la ngama legend nina nisakhule nizokhula njani benizonika ama 10,000 rand nzima kunjalo sisi umkhakha nje lo mnayo apha kuMaskandi sengibone konke kodwa angeke ngigive up ngithi hayi kunje ngizaqhubeka nesiphiwe ngisithunyiwe njengoba ngisho ngithi ngelinye ilanga uMatchis uzotholakala sawuncenga kancane emhlabeni uyancenga namahlangene ngoba ene izinto azizi kalula bathi into ezekalula uyashesha ukuyiluza but enzeka nzima iyafika ihlale akukho laphi yakhona futhi ke nama yikho into engangayithola lula lutho hayi njengoba ngisho ngithi mina kunzima ukusizwa mina ngiyazilwela ukuze into ngiyithole ayikho into engiyithola lula ku right anginankinga ngizawubekezela siswami. Alright, yipi kuma albums wakho I favorite song yakho? Favorite siswami. Ngiyazazi uzithanda zonke. Ngiyazi ukuthi uzithanda zonke but siswami ngizithanda zonke. Into enkinga favorite ile engicela idlozi. Yabona le engihamba kuyo nombuzeni iyona favorite because ngiyalincenga. Noma kuthiwa ngiyaphahla ngicule yona. Manibahla ngathi khuphuka idiphu kusho ukuthi idiphu kakhulu ziningi ngizithandayo but lena iyona enijula kakhulu ngayo ngisho ngithi ngithanda yona ke ayile engekaphumi ne hayi le isihloko sale album kwamavula kuvaliwe imfihlakalo Yesu ungasizisa yona maybe le haya ngiyayicula sisi ngiyicula ithini isho njalo ithi khuphuka dlozi lami kumnyama emsamo uthuleleni ngifake ku-backing yeah please khuphuka dlozi lami kumnyama emsamo uthuleleni khuphuka dlozi lami kumnyama emsamo uthuleleni Khuphuka dlozi lami kumnyama emsamo uthuleleni khuphuka kumnyama emsamo uthuleleni Ngithi noma ngababiza bonke kunendaba yimi lo usibhabha komhlelibeko kudinisa somanje ngithi namhlanje sihlangene noma avula kuvaliwe sishaya yona ingoma ngithe bophela lapho nyamazana Isithunywa esikhulu wesibizana
uyabona ke lo ngoma siswami ziningi engizithanda but ngike ngikhole ukujula ngayo cause ngiseke esizini manje mhlawumbi ke mangabe senibonile baliphendulile idlozi nomfihlakalo yezulu nje manje ngiyadlula le ngoma ithi imfihlakalo yezulu sithunywe esikhulu uthulelini yabona sengibize nokhokho wami ngithi wesibizana ukhokho wami lo yabo ngimbize mhlawumbi ke mangabe sebephendulile imfihlakalo yezulu ngawukwazi ukucula nezezinye zenjabulo zikhona zenjabulo okwamanje usemnyama emsamo manje njalo sisi njalo umnyama impela emsamo. Alright baba, ingabe khona enye into ngathanda ukuyikhuluma before sivala? Hayi mina into engingayikhuluma mina manje siswami ukuthi umbuzeni bengisuka ekhaya ngifike Friday last week umbuzeni anibize ngize lapha ukuhlangana nani like ngoba lento engiyenza lapha into engafana yenzeke. Mina ngizawuthanda ukubonga ukuthi nihlangane nomfowethu that day Saturday last week. Yeah. Sikhulume ke ngimchazela ukuthi ngiartist kanje nakanje akhuluma athi angakwazi ukunisiza. Mina nje ngizawuthanda ukubonga ishuthi ngathi ngiyabona ukuthi kancane uyakhanya uyabo kancane izinto zakhona interview mina ngingayenza bengenze eradioini kuWinanda FM na ke Alfreds emakhaya apha konkokhwezi kade manje ethi umbuzeni sizayo singade siye yabo izinto lezi bokumele nazo zisikhulise yabo ngisho ukuthi ukhanya yabo ama interview anje yabo zonke into ezinjalo izinto lezo ezikusayo phambili ozogcina phambili mina ngizawujabulela lokho nje ukuthi ukuhlangana nabantu abaso ishuthi ke noba ke umfihlakalo yezulu mhlawumbe uyazama ukukhanyisa uyakhuphuka yabo ngizawusho kanjani manje ngasho lokho mina into engiyibonga mina siswami. Siyabonga nathi kakhulu. Siyabonga kakhulu ngokuthi usivakashele uzoshare istory sakho. Khona into engingakutshela yona mina ukuthi akuvesene kukhanye kuqale kube mnyama and then kukhanye. Mina I always say kungcono kuqale kube mnyama kuze kukhanye kungaqale kukhanye then uzobhekana nobumnyama because angeke ubumele lo bamnyama ngeke ukukhona because ojwayele ukhanya but immediately kuqale kube mnyama then kukhanye uzo appreciate each and everything eyenzakalayo kulokukhanya lokuyana so dedela ubumnyama budlala indawo yabo. Yes luhambo lwakho lolu kumele ukuthi uhambe lapha ebumnyameni because if akuhambi wena lapha ebumnyameni then kuzohamba bani indlela kumele uhambe kuyo leyana until uphumelele. Just that wena into engacela yona ukuthi uyenze futhi ukuthi hamba mawuhamba endleleni ungabheki ngasemuva because the minute ubheka ngasemuva uzodisturbeka kule indlela ungasaboni le ndawo oya kuyo kanti if you focus where you're going uzohamba uyofika futhi believe me you are going far uzophumelela. Just forget about izinto negative izinto like concentrate kulezi zinto lezi ezikujabulisayo lezi ezikuzwisa ubhlungu ungazi entertain kakhulu because zizokulibazisa. Bheka lapho uyakhona. Makhulu siswami lo mazo wakhulumayo makhulu kakhulu yabona nje ngiyawabonga futhi kakhulu ngiwabonga nje nami emhlabeni ngikhona nginqoba izitha ngithini kumuntu oshiyayo ngasemuva into embi ngiyishiya ngasemuva ushilo earlier on ushilo ngiyaphambili mina kuphela futhi ukudosa kanzima ukuhambe kumnyameni anginankinga nako ngiyakwamkela futhi ngiyambile ebumnyameni ngisahamba kuko kodwa ngiyayibona impumelelo ngiyayibona ayikho into engangenza ngithatha ama shortcut baningi bekhuluma abanye obhuti bangakithi bethi hey woza ngikuthwalisa uthwalela umculo ntontoni yonke lonto ngithi cha bhuti wami elakithi ithongo ngeke livume lokho ngithwala ngeke ngiveni ngongcolisa ithongo lakithi nginabantu abadala manje mangingcolisa ithongo lakithi ngibulala isizulwana sami ngizawuncenga kancane koze kulunga koze kulunga hayi ubunzima mina sisi ngikwazi kakhulu ngifuthi vele ukhululeke ke lapha hayi ngikwazi kakhulu just ngiyasho ngithi kodwa ngikhathele kulobu umnyama bantu abadala mfihlakalo zamani ukuthi ningikhiphe kuleli hlathi enkulu ngithi noma ngiyaxoxa ngithi ngisesehlathini man
angazi bangawuphuma nini kwelihlatheni kulo kodwa ngizawuphuma. Yeah, uzaphuma as long ungazuthatha ama-shortcut because a-shortcut iba lana and then nomfula ozowa kuwo ube khona la eduzane, so rather uthathe le end engenamfula nahlathi ezophinde ikufake kulo. Kunjalo impela sisibani. Butami siyabonga kakhulu. Before sivala umculo wakho siwuthola kuphi? Utholakala kuwo wonke Spotify, yonke nje wonke online uyatholakala. Ulalela ngandlela yonke like laba khona ku YouTube. Ngikhona ku YouTube, Ku Facebook. Ngikhona ku Facebook, TikTok. TikTok, ngikhona ku Spotify. Nje Uzibiza ngobani ke lapha? Ku YouTube page. Ku YouTube utholakala ngobani? Ku YouTube ngitholakala ngoMavula Kuvaliwe. Mkhululena koduke noba ngenyama Mkhululena koduke noma Mkhululena koduke Thank you so much, guys. Thank you so much. This was amazing. Thank you. I really appreciate everything, guys. Please don't forget to subscribe, follow, and do whatever that you must do. And then ungalibali mani ubhuti naye uhambe check ingoma zakhe phayana. Siyakhulisana, guys. Thank you so much. Until next time. Danko.